Na lokalnim izborima u Zagrebu pobjedu su odnijele nove političke opcije koje su ponudile treći put. Pobjedu su izvojevali na pričama o konkretnim problemima građana, a ne na nacionalizmu i podjelama. Može li taj treći put proći i u Bosni i Hercegovini? Naša gošća u Novoj Buka TV emisiji je Sandra Benčić iz političke platforme Možemo. Gospođo Benčić, hvala vam na mogućnosti da razgovaramo. Znam da ste u velikim obavezama. Hvala vama. Naime, stekla se neka potreba da popričamo o mogućnostima novih političkih pokreta koji su praktično u Bosni i Hercegovini potpuno zamrli. Vi ste nam na neki način pokazali da je moguće osvojiti izbore na Balkanu. Znam da u Hrvatskoj ne vole da se pominje u kontekstu Balkana, ali dozvolit ću to sebi, bez nacionalizma kao jednog od glavnih sastojaka. Ne čak nacionalizma, nego priča o naciji koja je na prvom mjestu, pa je onda sve ostalo. Vi ste obrnuli, da tako kažem, igricu jezikom mlađih i nametnuli ste u stvari sve suprotno dosadašnjim pobjedničkim kampanjama. Temu pojedinca, temu pojedinačnih prava, temu jeftinije, skuplje komunalnih usluga, upravljanje javnim novcem i to bi vam rekli stručnjaci koji ovdje usmjeravaju kako raditi kampanje, da se na taj način možete ih samo izgubiti izbore. Vi ste ih u Zagrebu dobili sa jednom popriličnom, čak jednom dominantnom većinom. Šta je za početak po vama glavni razlog što se to uopšte desilo na taj način? Pa ja mislim da je prošlo vrijeme kada su političari mogli zapravo na temelju floskula, doslovno vrlo često, o tome da će budućnost biti bolja, da će oni stvoriti to i to, a da ne govore kako će do toga doći. I da je prošlo vrijeme toga da se možete pozivati na određene vrijednosti, a da ste u praksi dokazali da ih ne znate realizirati. I time samime je zapravo su političke kampanje koje počivaju na dijeljenju, koje počivaju na izrazito nacionalističkim politikama, koje se počivaju na isključivo busanju u prsa, zapravo izgubile. Izgubile su svoju draž za građane i građani su se počeli okretati onim ljudima koji nude konkretna rješenja za ono što su konkretni problemi danas i sutra, a ne ono što je bilo 91., 95., 41., 45. I ja mislim da smo mi kao politička opcija uspjeli artikulirati ono što je za većinu ljudi u Hrvatskoj zapravo krucijalni problem, a to je kvaliteta života, kakvu budućnost gradimo za našu djecu, kako ćemo riješiti izazove i današnjice i sutrašnjice koji se pred nas stavljaju, od klimatske krize do izazova u obrazovanju, do izazova u području rada. I mi smo nudili odgovore sa pozicije zelene ljevice na ta pitanja. Dakle, nismo se dali dobiti na onaj teren na kojem stranke igraju već 30 godina, nego smo otvorili totalno novi teren. Pa ko želi igrati na tom terenu morat će promijeniti diskurs i morat će se početi baviti politikama na onaj način koji zaista građanima daje određenu perspektivu kako će im se problemi riješiti. Izborni rezultat u Zagrebu na neki način ne obavezuje. Negdje vi ste poslali jednu ključnu poruku izlaska iz apatije. Možemo. Broj apstinenata na izborima je ogroman. Ljudi su se na neki način i vratili u politiku poneseni tim možemo. Da li je to u stvari trenutak da to možemo sad preraste u moramo to i to, odnosno šta možete trenutno konkretno da uradite, jer očekivanja su ogromna. Negdje sam se sjetio situacije kao u Srbiji nakon izbora kada je vlada formirana nakon pada Miloševića. Sve ono što su ljudi prečutkivali decenijama su odjednom otvorili kao pitanje. Odjednom se počela konzumirati demokratija na jedan način kojima nije bilo se razumijevanja za rokove, nego se očekivalo da se rješenja donesu sad i odmah. Koliko vas u stvari ta velika očekivanja tjeraju i omogućuju da radite svoj posao bolje, odnosno su opterećujući? Pa dakle ovako, mi smo znali da je realno da će očekivanja biti velika, međutim isto tako. Ja moram reći da građani u Zagrebu su pokazali jedno veliko razumijevanje zapravo za to u kojim rokovima
se određene stvari mogu napraviti. Mi kao prvo kad smo radili program, mi smo napravili program na 10 godina. Dakle, nismo radili program od izbora do izbora, nego smo ponudili našu viziju razvoja grada u narednih 10 godina. To je jedna od prvih stvari kako mi postavljamo drugačije politiku, jer ne gledamo politiku u izbornim ciklusima, nego je gledamo u nekakvim realnim periodima razvojnim koji su potrebni da bi se određeni zaokret napravio. Tako da smo mi u našem programu imamo kratkoročne mjere, imamo srednjoročne mjere, to su one do kraja mandata, i imamo dugoročne mjere koje idu i iza mandata, a za koje ćemo postaviti temelje već u ovom mandatu. Tako da mislim da je građanima to na neki način jasno iskomunicirano, ali isto tako moram reći, velika većina njih potpunosti razumije da se ne može 20 godina tako izrazito klijentelističkog i koruptivnog modela upravljanja riješiti u 10 dana. To valjda svi razumiju. Sigurni da je to tako? Ja imam da je veliko nestrpljenje. Ne, to je ovako, ja ću vam reći. Jedno je clickbait logika medijska, koja stvara taj osjećaj da bi imala naslove, a drugo su stvarna i realna očekivanja građana. Kada bismo po novinskim naslovima i zapravo inzistiranjima na određenoj temi, zato da bi se zapravo imala velika čitanost, procjenjivali šta građani misle, po tome mi nikad ne bi došli na vlast. Budimo realni. Jel? Mislim samo da analiziramo zadnjih 6 mjeseci medija i zadnjih godinu dana oko toga, dakle, i ko smo mi, kakvu politiku nudimo i tako dalje. Tako da, mislim, to sad ne ide kao napad na medije, ide kao napad na logiku, clickbait logiku s kojom su jednostavno svi mediji pritisnuti iz razloga što su izloženi ili tržišnoj utakmici ili su izloženi političkom pritisku, ne? Tako da im se teško pozicionirati na način koji može biti samo objektivan, neovisan, dubinski, dugoročni. Ja razumijem da oni to ne mogu jer je situacija medijska takva kakva je. O tome možemo još i govoriti. Međutim, da, mislim da građani s druge strane imaju to razumijevanje. Na kraju krajeva i kad razgovarate s novinarima i novinarkama, i oni su potpuno svjesni da se ne može u nekoliko dana nešto riješiti. Moram reći da mi smo znali da mi nećemo imati ne 100 dana, mi smo znali da nećemo imati ni 10 dana, da će prvi dan početi napadi i izazovi i mi smo se na to pripremili. Dakle, mi slijedimo program i agendu koju smo postavili i to ćemo raditi, dakle, bez obzira na opstrukcije koje će dolaziti. Mi znamo da će opstrukcija biti puno, ali ono što smo obećali, što smo zacrtali, što hoćemo isporučiti građanima kao krajnje ciljeve, a to je bolja kvaliteta života, bolje usluge, promijenjeni model upravljanja gradom, potpuno promijenjeni model upravljanja gradom, poboljšanje usluga, posebno u zdravstvu, obrazovanju, i u socijalnim uslugama, to je ono što ćemo napraviti. I tu idemo, kako da kažem, ko mazge, jer je to ono što mi smo pošli i od sebe, mi smo građani ovog grada, ne? Moja djeca ovdje idu u vrtiće, jel? Mi ovdje idemo u zdravstvene ustanove. Mi smo polazili i od sebe kako bi kao građani ovog grada, kakav grad želimo imati, ne? I onda smo to komunicirali, pa u našem izradi našeg programa je 10.000 građana i građanke sudjelovalo, dakle koji nisu članovi naše stranke, jer smo radili ankete po kvartovima. Dakle, tako da mi znamo dubinski šta ljudima treba, jer smo to s njima iskomunicirali, ali isto tako evo komuniciramo s njima da za svaku od tih stvari je potrebno određeno vrijeme. Za neke puno kraće vrijeme, a za neke dugo. Vaše iskustvo je mnogo više od političkog na neki način. Vi ste bili i aktivistkinja. Da tako kažem, bili ste i u biznisu, poznajete znači sve strane društvenog spektra. Da. Da li je u stvari, možda je odgovor u stvari već vaša sadašnja pozicija, a da li je u stvari ipak ključ promjena u uključivanju u politiku? Apsolutno je ključ u uključivanju. Znači, kada govorimo, spomenuli ste apstinente i jako puno političara, pa čak i novinara i običnih građana kaže pa dobro, ti koji ne izlaze na izbore sami su si krivi za izborne rezultate. Mislim, to je točno nekakvom uzrok posljedica. Nisi išao na izbore, imaš ono što imaš, ne? Nisi glasao. Međutim, problem je puno dublji i mislim da nam je potrebno dublje razumijevanje zašto određeni ljudi ne idu na izbore.
ne idu na izbore vrlo često i iz razloga što imaju osjećaj da se njih jednom u 4 godine nešto pita i nakon toga i 4 godine niko ništa ne pita. To znači da su oni objekti, a ne subjekti politike. I to je ono što mi hoćemo mijenjati. Zato imamo taj platformski sistem, da se ljudi kao subjekti mogu uključiti već u kreiranje same politike. Dakle, vrsta participacije. Tako, vrsta participacije i to je ono što ćemo sad i kroz jačanje mjesne samouprave raditi na razini grada Zagreba i pokazati na koji način se građani mogu uključiti u donošenje odluka na ono od kvartovske razine nadalje. Zašto? Jer kada su oni uključeni u donošenje odluka, kada mogu davati svoje prijedloge, pa i ako ti prijedlozi ne prođu, jer većina kaže možda da neće to, hoće nešto drugo, ali su uključeni, pitaju se, razmišljaju, deliberiramo o tome, raspravljamo o tome, onda je normalno da će ti ljudi nakon 4 godine izaći na izbore. Možda neće birat nas, možda će birat nekog drugog, ali će se osjećati kao subjekti te politike, a ne više kao objekti. To je ključna stvar koju moramo mijenjati ne samo u Hrvatskoj, ne samo na Balkanu. To je problem koji imaju i zapadnoevropske demokracije, to je problem koji imamo diljem svijeta. Ali to je problem što su političke elite u potpunosti instrumentalizirale građane kao glasačku mašinu jednom u 4 godine. I to se mora promijeniti. U stvari, vrlo je teško, vi ste to poprilično jednostavno objasnili, međutim našim građanima, biračima je to u stvari najčešće vrlo teško objasniti da demokratija počinje dan poslije izbora, a ne da se s njom negdje završava. Kod nas u stvari je ta ljenost u stvari možda i veći problem od apstinencije. Da se očekuje da političari promijene sve. Da li je uopšte moguće promijeniti bez participacije? Ne. Dakle, zato što političari mogu mijenjati zakonodavni okvir, neki institucionalni okvir, ali ono što ne mogu političari mijenjati, dokazano, dapače često rade zapravo gore, je da ne mogu mijenjati političku kulturu, ne mogu mijenjati društvenu, našu zajedničku nekakvu kulturu i demokratsku kulturu. Za promjenu znači, naših vrijednosti, načina kojim se jedni prema drugima odnosimo, kako razumijevamo demokratske institucije, kako razumijevamo participaciju, za to moraju ljudi sudjelovati. Dakle, to politička elita ne može promijeniti. Na kraju krajeva, velikoj većini političke elite to nije ni u interesu. Tako da, to uključivanje je izrazito važno jer osnažuje ljude. I ima još jedna stvar. Ljudi uče. Znači, kroz procese, različite procese participacije i u temama o kojima ništa nisam znala, ali slušajući druge, zainteresirajući se za temu, ja sam dosta toga o tome naučila. I onda kada ljudi nešto i nauče, kad imaju informacije, mogu donositi informirane odluke. To sam neki dan na jednom skupu, Erasmus skupu, gdje su bili studenti iz čitave Europe, govorila o razlici između lažne participacije i stvarne participacije. Primjerice, kad imate referendum, on je zadan. Dakle, zadano je pitanje na koje ti odgovoriš da li si za ili si protiv, je li tako? Ali niko ne traži o tome da imamo zaista informiranu raspravu, da zaista na informirani način možemo donijeti tu odluku. Nego je najčešće donosimo na temelju utisaka, stavova ili nekakvog općeg mnijenja. Da bi to pomakli, moramo graditi te procese donošenja odluka od lokalne razine na gore i jačati posebno participaciju na lokalnoj razini gdje ljudi direktno mogu jedni s drugima deliberirati, znači jer ih je manje, da bi gradili tu kulturu informiranog donošenja odluka. Da dakle mi kao građani imamo osjećaj odgovornosti prema odluci koju donosimo. Da se fakat informiramo, da čujemo, da konfrontiramo naša mišljenja i da na kraju krajeva da smo spremni kad čujemo argumente i promijeniti stav. Znači to je poanta deliberacije. Tako sam ja sam masu puta u procesima deliberacija naše platforme, znači kad dođu i ljudi koji nisu članovi naše stranke i argumentiraju nešto i promijeniš stav jer skužiš drugu stranu priče. Ali konstantno su vam prigovarali u kampanji i boga mi nakon kampanje manjak patriotizma, pa je tu onda išla klasična plejada uvreda koje se obično vežu i za jugonostalgiju, komunizam, vrlo jedan čudan spektar pokušaja diskreditacije. Da li u stvari imate manjak patriotizma? Prvo bih rekla nešto o tom tipu diskreditacija. Znači, te diskreditacije iznose oni koji najčešće zapravo su ti koji nas pozicioniraju kao to nešto jugonostalgije, tako s čime veze nemamo. Mislim, mi smo
uglavnom ljudi koji u toj zemlji nisu ni živjeli, smo premladi. Ja sam živjela koliko, 10 godina, 12 godina. Ali ono što je zanimljivo je da su upravo oni ti koji koriste metode najgoreg dijela tog sustava. Dakle, ono udbaško-sigurnosnog sustava koji prokazuje neprijatelje na način da su unutarnji ili vanjski neprijatelji. Dakle, to je ono meni, i to sam im rekla, dakle, vi ste kao najveći protivnici, pozicionirate se kao najveći protivnici tog sistema, a uzimate najgore od njega da bi difamirali političke protivnike. Jer nemate sadržaj politički kojim bi mogli parirati. Znači, kad nemaju sadržaj, kad nemaju znanja, kad nemaju argumente, onda koriste difamaciju. To je prva stvar. Druga stvar, ja mislim da je vrijeme da patriotizam dokazujemo kroz druge stvari, a ne stavljanjem ruke na srce. Jer to ništa ne znači. Na kraju krajeva imali smo mnoge zafrkancije na to da kad HDZ stavi ruku na srce dok himna svira, da zapravo se drže za novčanik koji su napunili iz tuđih džepova. I to je točno tako. Ono što mi hoćemo postaviti kao osnove kako se zemlja voli je dobrim upravljanjem, sudjelovanjem u donošenju odluka, time da idemo u zelenu transformaciju, da mijenjamo našu zemlju na bolje, da čuvamo resurse za buduće generacije. Ako se mi nismo dokazali oko toga šta patriotizam danas treba značiti, u obrani javnih dobara koje smo branili od Varšavske, od autocesta, od koncesioniranja obale, nezakonite gradnje na obali i tako dalje. Tako se voli zemlja. Da braniš njene javne resurse. Da ono što je javno i zajedničko ostane javno i zajedničko i za buduće generacije. A ne tako da nekakvim simboličkim tu i tamo gestama pokazuješ da si veliki patriot, a onda s druge strane muzeš javna poduzeća, uzimaš provizije od 10% koruptivne i gradiš sustav i pravosudni i sav ostali da ti to omogućuje na desetljeća. Dakle, to nije patriotizam. Jel? Da li ta priča, sada ste upravo pojasnili negdje osnovni postulat bavljenja politike na Balkanu u stvari da je vrlo teško ljudima dati kao dobre namjere. Uporno ponavljate većina vas iz Možemo, koji često govorite, da je neki javni interes primaran tu interes pojedinca. Međutim, opet se vraćam na prosječnog birača. Prosječna biračka pričam u Hrvatskoj je i na ovim izborima dosta glasova dao HDZ-u kao stranci koja upravo personifikuje tu temu zastava, nacije, kao i većina stranaka i u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, pogotovo u kojoj drugih praktično i drugačijih nešto ni nema. Koliko u stvari je vaš primjer Zagreba, primjer Pazina, ne znam, donekle Splita, ali ipak neka postoji tu razlika, je na neki način model za koji misle da će biti moguće primijeniti u ostalim dijelovima Hrvatske? Pa mislim da će biti itekako moguće. Jer ovo što HDZ dobiva, on dobiva na temelju neke dvije, ja bih rekla, vrste politike. Jedno je politika straha koju oni odašilju kao poruke, a to je da se govori ljudima se moraju bojati svih ovih drugih jer ti drugi će im ukrasti državu ili to nisu patrioti ili, znači, sa nekakvim, dakle, difamacijama zapravo koje idu na te mitove koje su oni stvorili. Drugo je politika neposrednog interesa po meni. Dakle, ono što HDZ radi je da ti stvara neposredni interes da moraš glasati za njih, jer ako ne glasaš za njih, izgubit ćeš možda posao, tvoje dijete se neće moći zaposliti preko njihove stranačke iskaznice itd. E sad, ja mislim da ovaj dio kad se radi o neposrednom interesu, da je ključno s koliko uspjeha ćemo mi novi model upravljanja u Zagrebu uspjeti provesti i kakve rezultate će polučiti, da bi drugi ljudi vidjeli da je zapravo za njih, za njihovu djecu dugoročno puno bolje da se ti poslovi ne dobivaju preko te veze i neposrednog interesa, nego izvrsnošću, zalaganjem, upornošću, jer da će onda biti mjesta i za njihovu djecu i djecu njihove djece koji neće morati otići u Irsku i tamo na temelju svoje kompetencije dobivati posao, jer nisu ovdje htjeli na temelju stranačke iskaznice. Taj mislim da dio možemo razgraditi i što ćemo uspješnije mijenjati model u Zagrebu, to će ljudi vidjeti da je moguće. Ja uvijek dajem taj primjer Pazina,
Dakle, prvi krug, dakle, naša kandidatkinja Suzi Jašić, kao protukandidat glavni je bio dotadašnji gradonačelnik iz IDS-a. Dakle, IDS je u Istri napravio isti model klijentelizma kao što ima HDZ u većini zemlje i tamo su na vlasti 20 godina. Naravno, se oko njih su stvorile sve moguće mreže i tako dalje. I ona je gubila za dosta, jedno 13% je više on imao u prvom krugu. Međutim, kada su ljudi vidjeli koliko ona dobila u prvom krugu, da je dobila 35%, da je moguće pobijediti, da to nije nemoguće, da nije nemoguće da će se riješiti tog iz IDS-a. Oni su izašli van u većem broju. Oni su glasali u većem broju za Suzanu Jašić jer su shvatili da je moguće. Dakle, ne morate, dovoljno je pokazati da se u tom njihovom koruptivnom modelu mogu napraviti pukotine. I kad ljudi vide da se mogu napraviti pukotine, da postoje neki otočići tu nade, onda je gotovo. Onda je gotovo jer ljudi shvate, čovječe, možemo i se riješiti. Jer puno ljudi glasa po inerciji, znajući da zapravo ne mogu izaći iz tog kruga, pa je bolje da su lojalni, da ne izgube posao. Da se razumijemo, ja te ljude uopće ne osuđujem, jer HDZ manipulira njihovom egzistencijom. Dakle, kad vam je u pitanju egzistencija, kad su vam u pitanju vaša djeca, mislim, ljudi se ponašaju na način da se zatvore u svoj mali krug, neću se automiješati, odradit ću što treba, samo da imam bazičnu sigurnost. Jel? I ja to razumijem i ne osuđujem ih, nego pokušavamo stvarati prostor da oni vide da to ne moraju, da može drugačije. Da, negdje ste to objasnili u, mislim, jednom govoru pred izbore i onom izlaganju, kada ste rekli, objašnjavali te napade da je hobotnica ranjena i da u stvari pušta to crnilo. Koliko u stvari, pitanje je zaista da li je ranjena. Kada to kažem, mislim na, evo i danas dok razgovaramo, neki od tih toponima nacionalističkih je kruži Balkanom. Jednoj, drugoj, trećoj državi koje nisu u EU prije svega. Moje pitanje je da li mislite da bi ta vrsta promjena i dolazak nekih, da tako kažem, politika koje ne stavljaju taj prefiks na prvo mjesto, moglo da umanji snagu tih partija u drugim, da tako kažem, zemljama, jer činjenica je da nacionalizmi jedni druge hrane. Mi u Bosni i Hercegovini smo primjer toga da na izgled nepomirljivi stavovi koji se grade na strahu od drugog pronalaze nakon izbora najjednostavnije kanale za biznis, saradnju i slično. I parazitiraju. Oni parazitiraju na stvaranju mržnje i podjela. Jer oni zaista parazitski djeluju. Oni, dakle, stvaraju tu atmosferu da bi onda na tome mogli ubirati od i jednih i drugih i trećih za sebe. I uzimati jednako jednima, drugima i trećima. I stalno ih stavljati u poziciju da ne mogu razmišljati o sebi i o svojoj budućnosti i o promjeni bez kao njih. A zapravo to je klasična parazitska politika. Ja vjerujem da će se tu ljudi, znači, kada bi postojala... Vrsta patrijarhalnog odnosa, da je praktično partija i otac i majka. Tako je, da. Dobro, to je malo i neka tradicija koju imamo i to je zbilja jednako nasljeđe koje moramo transformirati. Stranke su tu da artikuliraju politiku, rješavanje problema za građane. I izazova s kojima se suočavamo, znači ne samo postojeći problema. I ne treba ih tako gledati, ne treba ih gledati kao monolitno, niti ucementirano. Ali, ovo što ste rekli, da, ja mislim da pojava i uspjesi, pa čak i lokaliziranih inicijativa, mogu stvoriti te pukotine koje će početi, posebno ako su uspješne, će ipak početi širiti taj duh da se nešto može i da se to može promijeniti. I nije bez vraga da upravo te najveće stranke i u Bosni i Hercegovini, kao i u Hrvatskoj, upravo na takve, možda za sada i sitne uspjehe određenih političkih opcija koje nude ne politiku drugačiju samo po političkom spektru, nego drugačiju u svojoj srži, u načinu na koji stvara politiku, u načinu na koji djeluje, u načinu na koji delivera. To je za njih najveća opasnost i vi vidite kako oni na to reagiraju. Mada im nije neposredna sad opasnost, ali kuže trend.
Oni kuže trend. Jer u politici je trend sve. Dakle, HDZ može sad govoriti da je dobio većinu županija, da je dobio ovo, ali oni vide trend. Oni vide trend, oni i na nacionalnim parlamentarnim izborima i sada izuzetno na lokalnim izborima gube u odnosu na prije 100.000 glasova. Dobivaju 100.000 glasova manje. I oni vide da taj trend je gotovo pa nepovratan. Jel? I da ili će se zaista transformirati ili će zapravo taj trend nastaviti Neće to nikad potpuno nestati. Samo kažem, svešće se na neke okvire gdje zapravo neće moći participirati u vlasti. Koliko je u stvari ta politička zapuštenost? Mislim, sad ne možemo se naravno porediti Hrvatska u Europskoj uniji s Bosnom i Hercegovinom, koja to dugo još sigurno neće biti. I većina tih političkih potencijala pojedinaca je atrofirala. Mali su neke reakcije i mogućnosti da ljudi shvate značaj aktivizma koji neminovno prerasta u politiku. Nedavno su žene Kruščice, aktivistkinje iz jednog malog mjesta, sela, da kažem, blizu Viteza u Bosni i Hercegovini, dobili su maltene Nobelovu nagradu ekološku za odbranu jedne male minorne rijeke. Kad pričam to male minorne rijeke, ja upadam u zamku, jer oni su nam upravo to spočitavali. Dok smo se mi borili za ovu rijeku, ljudi u Sarajevu nisu obraćali pažnju na nas, a u stvari ova rijeka puni Sarajevski vodovod. I onog trenutka kada ona bude zagrađena nekom mini hidrocentrale, Sarajevo imati tu količinu vode koja nije mala. Kako je u stvari, zašto je, da li je sad moguće, sad možda isto neki neugodan teren, ali koja je vrsta te moguće saradnje, delegiranja, jedne sveopšte saradnje, znate prije kada su ljudi živjeli u toj vrsti zajednica, bile su popularne i jesu te mobe, kada svi pomažu da se jedan problem riješi. Ja naravno, tu sad sam sebi sad zvučim utopistički, ali koji je najbolji mogući način saradnje između aktivizma, politike, vi ste pomenuli i medije u jednom trenutku? Pa gledajte, ja mislim da je to mogućnost da izađemo iz ukupanosti u svoje pozicije i orijentiramo se na to, na rješavanje problema. I šta svako od nas na tome može napraviti. I nije da nema takvih primjera danas. Ima. Ima i primjera velike solidarnosti, ja ću reći, između zemalja, dakle, bivše Jugoslavije, od poplava gdje smo jedni drugima pomagali, potresa sada gdje također je bilo velika prekogranična solidarnost i suradnja. Jer smo se svi zajedno... Kako je na kraju izrađena, odakle mi dolazimo, izgrađena solidarnošću nakon zemljotresa? Tako je. Tako da mislim da moramo govoriti o tome da ta vrsta solidarnosti postoji. Pitanje je da li smo dovoljno pametni da na njoj gradimo nove mostove suradnje koji su i politički i koji su i građanski. Naprimjer, kada mene pitaju kako vidim suradnju sa Srbijom, ja otvoreno kažem da je jako teško surađivati sa vladom koje je na čelu Vučić, jer je to taj model. To je taj model zarobljavanja kompletne države. S time je teško surađivati i reći da je to nešto u redu, pa evo sad ćemo nešto surađivati. Ali i dalje moramo surađivati naravno na institucionalnoj razini država, to apsolutno. Međutim, ono što ja mislim da je ključno gurat suradnju između građanskih grupa, tih grupa solidarnosti, tih ljudi, aktivista koji se organiziraju, okupljaju da bi branili ono malo zajedničkog javnog dobra što nam je ostalo. I da, mi političari moramo to podržati i na taj način stvarati nove mostove koji su zbilja orijentirani na konkretan sadržaj zaštite dobara da bi svi u njima mogli jednako uživati, a da se ne privatiziraju za ovog pojedinca iz političke elite ili nekog tajkuna. Mislim da nam je to neka zajednička borba i mi se prepoznajemo u tome. Dakle, i inicijative iz Bosne i Hercegovine, inicijativa Ne davimo Beograd iz Srbije i mi surađujemo na toj razini. Mi smo dali podršku nekim ljudima na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini i dali smo podršku Ne davimo Beograd, oni nama. Dakle, mi se međusobno prepoznajemo i surađujemo. Ono što će biti korak dalje je vidjeti kako ovaj val koji se dogodio u Hrvatskoj oni mogu koristiti da bi pojačali, amplificirali na neki način svoj utjecaj i svoju mogućnost zapravo da postignu isto ili slično. Negdje smo došli do samog kraja ovog razgovora. Negdje smo ga počeli vašim sloganom možemo, tako jednostavno, a u stvari čini se tako
teško. Ljudi su spremni da se povuku u sebe i u neku vrstu unutrašnje migracije, pa i da odu, da budu stvarna migracija. Demografski, to je najjača činjenica u našem društvu, bosansko-hercegovačkom, bijeg. Odlazak u stvari, ali to je više ne odlazak, to je bijeg. Da li vjerujete da u stvari vraćanje politike u posjed običnog čovjeka može da zaustavi te trendove? Da, ako uz sve to imamo dovoljno uspješan model upravljanja. Znači, to nije nebitno. Rezultati nisu nebitni. Znači, mislim da nam pažnja mora biti jednako i na procesu, znači uključivanja, većeg uključivanja i sudjelovanja, ali i na tome da isporučujemo rezultate koje smo obećali. To je izuzetno važno. Jer ako to dvoje uspijemo napraviti, i jedno i drugo, barem u nekom značajnom dijelu onoga što je namjeravano, povjerenje u taj proces i povjerenje u to da se može to postići će porast. I onda je gotovo. Onda je gotovo. I to je ovo što velike stranke zna. Onda je gotovo sa mogućnošću da dobivaš izbore i da vladaš na način da ne isporučuješ ništa i da radiš isključivo za svoje privatno dobro i da ne radiš za javno. Onda je to to. Jer, kažem, ljudi se povlače, ovo što vi kažete, unutarnje migriraju ili odlaze van. Recimo u Hrvatskoj to su istraživanja pokazala. Ne zbog toga jer su ovdje bili nezaposleni, jer većina onih koji su migrirali nije bila nezaposlena. Ne zato jer su bili nezadovoljni jako svojim socioekonomskim statusom, nego zato jer to više ne mogu gledat. Ne mogu gledat korupciju, ne mogu gledati tu razinu klijentelizma. Znači, nama nisu odlazili samo individualci, nego ljudi koji su firme imali su se premjestili. I čitave porodice na kraju krajeva. Čitave porodice, čitave firme. Dakle, mislim, to vam kažem, dakle, to je razina gdje oni kažu pa ne mogu se s time, ne želim se s time. Da, na neki način ste, volio bi da to još prokomentačite na kraju, demistifikovali da je često kada pričaju o aktivizmu i kada ga kritikuju vladajuće partije, u stvari komentarišu da su protiv države, protiv sistema. Vi upravo dokazujete da ste sasvim suprotno za sistem. Dapače, ja sam evo neki dan kolegama pričala, šalili smo se, da kako baš mi koji smo u srednjoj školi bili punkeri, hodali tu po ataku, ekipa koja je išla na antiglobalističke prosvjede protiv, naravno isto, otimanja javnih resursa. Evo sad smo baš u poziciji da moramo graditi institucije. Po prvi puta u državi, jel? Reklo bi se suprotno, ne? Ali naravno, mislim, to je stvar sazrijevanja u svakom smislu, jer mi moramo tek sada graditi institucije. Znači, ovo što mi imamo 30 godina nisu institucije. To nisu institucije. Dakle, to su svaki proces koji se započne se može vratiti ovako natrag. Dakle, nema institucionalnog okvira za to da bi država mogla ići naprijed. I to je ono što mi moramo stvoriti. Prvo na razini grada Zagreba, a onda i države. Stvoriti okvire tako da promjene koje mi napravimo se ne mogu potezom pera više vratiti natrag. Znači da više niko ne može isprivatizirati čitave procese unutar javnog sektora da bi neko na njima uzimao 10, 20, 30%. Da nitko više ne može stvarati tu razinu ovisnosti, na primjer gradskih službenika, o jednoj osobi unutra. Dakle, da stvorimo kulturu odgovornosti svakog pojedinačno i da shvati da ako mu se naredi nešto nezakonito, da to ne mora napraviti. Znači, to su ti procesi koje ja mislim da moramo napraviti, to je građenje institucija. Da kad napraviš nešto, napraviš određenu promjenu, ona se ne može čarobnim štapićem poništiti. I to nam je misija zapravo. Da stvorimo institucije ove zemlje, da počnemo funkcionirati kao država, ozbiljna država koja je tu da bi građanima omogućila visoku kvalitetu života. I to je vrlo meni najjednostavnija stvar koju politika zapravo treba postići, a mi od toga u 30 godina smo napravili vrlo, vrlo malo. Želim vam puno sreće na tom putu. Hvala. Neće biti lagan, svjesni ste to od mene i hvala što na neki način nam dajete svima primjer da je moguće, da možemo. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama.